поздравить вас с проведением 11-го международного турнира в памяти нашего первого олимпийского чемпиона Романа Михайловича Дмитриева. Bugün bu olimpiyskiy sikl haqida Onu bilin, össe bir de gördünüz. Diki güneşi bu. Әгәрді болуын айра спортивна қана сұртачылара, сақа көңіл тұстуытын сәңәрін көрәчілер, айран ұстар бөлі қойрығы спорт комплексер ұйтылы тұрар. 11 төгілін андойду тахымығар ұйтылылар ұтчаттарға, Роман Михайлович Дмитриев сыдық атығар ұйтылылар, сыдық оту қапсығыларда ақты үргені, кәпсі, іпсі кәлібет, 2 күн қапсығылара бейеқа, баронса, онна кығыл көміс медалі бол жағылар болықтыра. Бәғыстар бүті әркайыны, қотуны бағар ақайын, онна сыдық оту қапсығылары бейгінен бірге көрігітігер ұңырабын. Ен үддік атын сүгеға 11 төгілін етілер народтар керлерінағы Роман Михайлович Дмитриев төгілгедігер. Кені бәйхе күнтімігінен ұлырыла атшыларын бартын көйе қота хүджар. Онына білеген төміктір бәйхе сәргерер ұттан оққұрдығы ғостан. Қаядар тағыны сақа тостудың сәңер әтшілерін өрдіқтақ. Республика Лохан жонын 2 төгілләқ призера, 3 төгілләқ үрін көміс призера. Оğu gelin federalini okuruk edetlerin kıyılağa, Respublika edetlerin 3 tөгілләқ чемпионы. Ondan Evgeniy Aronov kurakta hek üske eben her bağışmıp bolar, indiki yerinler. Almastağ milliyetten törtte bile Роман Михайлович Дмитриев adından Olimpiyskiy Aero Училищетін Остужона. Dera kapsayıbıt salganan barar, Mongoliya bağı tumen jarkalga 30 sekundalak serati berlinne. Evgeniy Aronov bilegen seratilik sekundalar tümükten naqtarına kapsayıga 1-0 aksanından indiki taqsayıga. Evgeniy adaqtada. Oğu gelin federalini okuruk Jakutskay korakı ıtıllıvı çempionatıgar Lohan jonga Evgeniy Aronov 2 boçottaq mestaga taqqıbıta. Aqsan 1-0 bihigi olbut Evgeniy Aronov 1-0 aqsandan indiki taqısta. Tavonna manna Iksabakka Mongol bağı kamsanarın küten turar. Tonluk tağını boluqtaq. Kapsıhını sıtır qata hıccan kehe sıha qaltı tuttan kiren beren söp. Onu barıtın Evgeniy Aronov öydür. Bastıqı tühmək tümüktenere 4-5 sekunda qalla aqsamıt 1-0. Evgeniy kapsığı sağalanı ıqtan enden kekemen kiittelen. Bəyətin tostutun kördüğü hılcar. Mongoliya bəqəhügar. Albas oңырырығар көх бербет. Ауқсы жарадаққа кейрен көрір. Жадақтағына сетері тейбеді. Бастықы түймәк түміктенері 10 секунда қалла. Нақанны дағаны олаттар қысабаттар. Bastıqı tüymək tümüktenne aqsan 1-0 bihigi olbut. Behis ergirigar Mongoliya bağın 1-0 aqsandan bahaya tutan her. Geneqa sübə ama bola tağısta Rossiya ödülaq trenera Olimpiyskiy Aero Училищетін trenera Stepan Petrovich Sipsep. Segemetton keng toptar ıtıqtır trener bit. Gün bugünge deri Eder bağışlarga bəyətin söbətin amatın teredler, bay opıtın üllüstan kıyıga teredler. Dere manna ederken oğlatlar bükkelenler. Evgeniy Aronovka söbəm avarırlar. Evgeniy daleko ne prıgay dent söbəni verdiler. Allah tattana taqqar aqtan istanıma den eteller. Oğlatlar malajastar. Bir manna uluqan buqatır oğlatkelen oğlatta bütün bölenge biste qatat oran berdi. Erel! 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 Anakının ara hüyen, tadden. Bara.
Да, олаттар баллар. Евгений Аронов самый бірінілі ақылжатшылары бұтыралар. Дәрі қапсығы 2 бағарылақ түймеға. Евгений сүйін қаналық тоқталы хоқтық барар. Білген тауыл. Оғапаққа кәңіпәкқа көйе деммет бейге күске әрінен тұрабыт. Қамыт өссі түгіл барда. Сүспіт қаннақ. Таманна қабыр керсі. Монголия беға сүскен хотын дейтер барыға демісті Евгений. Онна қапсығы салғанан барар 2 минут 4-5 секунда қалла 2 бағарылақ түймақ. Евгений Аронов бұттан бұл көйіға тие хатабытан омны 100 сыла болла. Оннаттан бұйыл қағаңы тағардағыны үрдік көк бәрілден тұрар кенеға. Білген бұл қапсығыны көйен кәбі әртіген еркіне. 4 қапсығытын әрәлләқтік бағая тұтан. Уяханыгар чемпион үрдік атын хылықтақты 10 сәтті кейліға. Тон кәніңе хылларға сақа бағыстыры ағырхан яханға хүддағын әлбәтілер, олдағыны бігергетер. Бүгін әдір олаттар бұтта 12 кейліға 2 обы баронсаны бол жағы, сүйіз сүрбе 5 кейліға. Баронсы медалі бол жағыға әме бағылар. Онытта бұл Евгений Аронов білген күхіл көміс медалін бол жағыға кейсі әдір. Тоғыттан финалы күтті тәңге бол бата дейір бол лақытына опса көріқтәхи қамытынан кенілер кені Круговой системанан бар бұта, тостулара олихин оттан қаятар дағыны күннәғі программа кейрен ұтылар. Аны қайдақ дағыны кейі тәриятчы бұғытынан көхірін берер көға хоқ. Онын табыры Евгений Аронов көйер түген ер сақалаттан ан маңнайгынан бұйылғы түхірге күхіл көміс медалін ағылыға. Ақсан 2-0 минута 4-ден сөкінді қалла. Евгений Аронов қапсығыны әрелләқтік бағылы көхілі үджар. Оннаттан Монголия бағығар көйергар көк берелік. Дәттен бұл қамытын өссі түгіл біраз көмітін ады болла. Бинтінен көджі көттен манна қаян берекқа қамыт тоқту хоқ. Дәрәттен манна Евгений Аронов бұт қанын бірген күсті қоқтақ иліләқ біраз бұт күске тардыланырыр. Оннаттан білейін манна қана салқы бары хоқтақ, минута 30 секунда толы хоқтақ. Да, Евгений Аронов Этергедлын учалы тақазаряжынай көйіға әрәлләқ. Онна да білейін салғы қапсығы бұт салғанар балтыра мөті қалла. Монголия бәғі кесіге көйі ихін қамсаныларын бүтәк минутаны кәді жарды қайдақты ұныттан. Ки боден қайдақтағын айтар кеға соқ, қапсығыны өтір қатақамнаныларын орбат, қапсығы сағаланы ғаттан бейге олбот Евгений Аронов барытын контроллан, илән сағалан қапсығы қамытын. Кені тұстутынан бара не аратақтағын болла. Дәріда. Аны Монголия бәға ұтары қамнаныларын орттан көрді. Бүтәк минута барда 5 секунда қалан тұрар. Төрден 9 секунда қалан тұрутығар, 2-0 санынан көйені хебет. Қапсығы түміктен әрі 30 секунда қалла. Монголия бөғі арахынан атағынан Олутталан, тәбейлән, патсешкалан көрір, оларын оттан интикеті төміге хоқ. Евгений Аронов 2-0 санын әрәлләқтік көміскенен тұрар. Сөкінделер баран ехеллер, оннаттан көйі де кесірден ехеллер. 10 сөкінді қалла. Білейм, оннаттан әрәлләқтік тұруққа 5, 4, 3, 2, 1. Онна Евгений Аронов бұйылғы түлге көйілағынан таққан сақайрын сүймәдден командатығар бастақы кейінен көл көміс медалі ағалла. Ағарды болын Евгений Ароновқа онна иннеке түхілгелерге өссі сітейләқті кейсен көйен қотан сақайрын үйерді тұрарға бағырық қайын. Оннатта Евгений Аронов көйдағына бәдің көйдің олыс үшігайды білеті әтші. Оны білген өссі бірді көрді бөтті оқтар. Первый чемпион Евгений Аронов, поздравляем с яркой победой и как шли схватки по ходу турнира. Так, первого я выиграл Бурята. Он меня 3 раза выиграл уже на прошлых соревнованиях.
Я ужасно хотел победить. Реваншировал, да? Реваншировал его хорошо. Второй был чувашский парень. Ну, это камень, конечно, в честном виде. Проходы, ну, очень хороший. Я смог 2 балла отыграть и на этих 2 баллов схватку построить. Третий монгол тоже был. Он на руках дикий, конечно, был. Но я как-то собрался, как-то получилось несколько раз пройти, 12-0 выиграл. И вот в конце, ну, я не знаю, наверное, вот дело в этом. Останавливали постоянно схватку, не дали мне поработать. Так бы я 10-0 бы в первом периоде дал бы ему. Ну, не знаю. Но все равно монгол молодец, отстоял. Я думаю, не отстоит. Как шла подготовка к Дмитриевскому турнире и какой форме подошел? Да. Я вот еще хочу посвятить победу своему покойному тренеру Ивану Николаевичу. У него вчера был день рождения. Ну, как сказать, день рождения было. Я вот посвящаю Ивану Николаевичу свою победу. И Степан Петрович, который вот за нами смотрит после него. Спасибо. И, Евгений, какие выводы после турнира? Ты уже победитель. И дальше какие планы? Выводы и планы. Так, ну я думаю, по тренировкам надо еще ужесточить, так сказать. Уже сделать прям поближе к России тренировки. Ну, я думаю, психологически я готов к этому. Все. Окончательно перешел 97 километров. Все, хорош, 125 не мое. Не мое, там пасенки или здоровые парни. Все, поздравляю. Удачи, успехов. Спасибо. Да, күнді көрәшілер оттан бейге үйері бүтік көтібітігер бастықы сақаларға көхіл көмісмедәккәлі Евгений Рона болу сәрәлләқ көйіне етейін сақа көңіл тұстуыны сәңәратчілерге үйеріні көтіні бәліқтәді бейге кәнді бітігер білейін 2 яғынан кыргыттар финалығыра кейсилері онна круговой системанан түміктүр кейсилері бола тұрар ол кәнеттен бәт кылғас тоқты бұл кәнеттен тақсаннар боронса мәдәрі сақа олаттыра бұл жағыға бағылар ол кәнне күрақта хебітен үйеріләқті кәхі болу оннаттан 3 финалист бұд тұстуларын хеқанан сырдатық бұд кәпсеқ бұд Дәрі доғыттар, бейхен сәтті кейліға баронса мәдәлі бұл жағығы кағылмырнықтан Данил Махначевскай. Сақа хәрі онна Зелимхан Чанеп Ингушетия. Бұға ғадаққан кейсенер әлілер Ингуш тұта қапсығын олықсы тұты қағылата Данил Көміскенер. Атақпытын араран әрілен еққа. Дәрі аны Данил балығынята тұпса түсті бұға қаннаныға. Көтіғын тағар. Дәрі Данил Хайриллан тағыста оны таманна 2 бал бар ақсан 2-0 болла 2 балы тоғы бербәділері 2 бал бар ұта жігіне 4-3 бұғы сағылабыдығар боронса медалі бол жағы 2 балы көк мұнлықтан Зелимхан Чаневке берділер Россия первенстводан көйелағар Фатзая балбағығарылар онна лебеден бұл жатты бәд. Манана кырвайдан көріққа. Неда, манна қайдағары суыттағын болла. Сотчо қайдағары кейт бәбәт балығынелар атағыстылар. Дәрі, қапсығыбыт салғанан барар. Бастықы түймәқ бұт түміктенірі минута 4-5 секунда бар. Данил Махначевскай налык яқсанына хабырыттарын ехер олғынан баратта Данил манна бәті қамнаныларын көрден. Қапсығыны бәті сытырқадан ағылығын нада. Күйіс оғыттынан еккен тәңнер көріпітінен манна тоқтағыны бал соқ. Кандидат в мастера спорта, борьбой занимается 9 лет под руководством Михаила Евловского, Егора Пономарева. Дамир Евловский является победителем первенства, бронзовым призером всероссийских соревнований, победителем первенства Республики Саха-Якутия. Оқ дұрыда. Және еп, қоннағаннаттан оқын көрір. Бастықы түхімәқ бүттіміктенері 5 секунда қалла. Красным триком Алима Киргенова, Бурятия. Синим Диана Рыбченко, Краснодарский край. Алима Киргенова. 4 секунда қалла. Даниэл Лиден Баян. Умсадардан түйерер. Кандидат в мастера спорта. Россия оны ғастары қардылы.
Kayılağa Zelem Kança niye bince kamlanılarga belen bolan berdi. Qopsıhıbıt qamıdın. Çoğut kardık olardan kesek bidin nada. Kehibit bardı. Qapsatnıla buda otarı korsan yer. 15 sekunda qalla bastıqı töymək tömüktenere. борьбе 6 лет. Диана Рыбченко, бронзовый призер первенства Bastıqı töymək tömüktenere. 23 Ағаяқы күнді қалла, басы түймәк біт, нолық кеқсанынан түміктенне. Ылжыпыт Ингушетияттан Зелим Қанша ниеп қапсығыны кәйнер. Даниил Махначевскайға Сәмен Гаврилевич Бедокоп кені маңнаги тренера онна білеген келден лөлі Степан Петрович сипсап таққандар сөбә ама болалар ұз алтан тостуғыз қолатын итілі әчетігер. Даниил Махначевский. 2 минуты хүрбә күнді қалла, Даниил Махначевскай. Өлелен қағылын нада, білеме баран ер, олығы чөді өлі байды бұд. Да, онда манна сөпті бәндерін 2 балы ұрныққа. Бар, 2 бал бар, ақсан 2-2 әтәннәсті. Борьбой занимается Даманда тоқтан қалымыққа, қапсығы бұтын сұтыр қатын еққа. На ковре А на душе победу держала Алима Киркенова, Бурятия. На ковер А приглашаются Угам Тамир, Баяс Галан, Монголия, Кумари Адити, Индия. Дәрі қапсығы салқанан бара, Чания бадақтады, Даниил Көміскенер. Чания тұран кәлі, елебітін көбітір. Яманна Көміскен еққа, әрілін еққа, тоқтылы хоқ. Көтті бұд, балағанеттан тақамы білейін, бәбіт 2 балы ұрыны оқырдық бұд. Дәрілі бұрылы болла. Ақсамыт 2-2-ге, Даниил Энеке минуты 4-5 секунда қалан тұрар. Олканға Дамир Явловскай арун болтен, Монголығыта кесидігер 3-4 қақсанынан 2 дағыста 4 секунда қалан тұрар, қапсы өті мүктенері. Баяс Галан. Даниил Махначевскай кесиді халқанан барар, Даниил кесидін тұн, Дамир кесиді кәнне. Көндір өкпет әті олғынан бан жаманна қапсы өті қадар қамнан еді дағыста. Мандар елден тақыққа. В синем трико. Төттөрі тұран кәлібет. Мүніті хүрбәк күнді қалла. Кем беріққа. Онна жаманна 1 бал көйіқ мұнықтан. Зелим Қанша ниепқа. Зелим Қанша ниеп мұнның қана. Тоқтабат. Жаманна көміскен еққа. Хүрбәк күнді қалан тұрар. Ксеманна 2 балы арым бол тұрынна ақсан 5-4-ке болла. 15 секунда қалла. Дәмілен Дамир. Bir қамнан өңір ұрғар біреме бар. Мәлемнен бараллап бачы шөді өңір оққа. 5-4-ке хабриттарын ебет. Дәрі Дамир қыдат. Bir қамнан ө. Дәрі абырағысты ба. 4 бал. 2 балы берділер. Ақсан 5-6-ға. Дамир Явловскай 6-11 келіға. Бастығы баронса медалі ағалла. Онаныттан әдәркен ол бұд түйәғардылы кейсен. Надала қамнан үйдің оғыран баронса медалі албытнан кені айпадағадын Михаил Явловскайы онна тренердерін жоғас жонларын едеді кәстінек ағардылан бері қайын. Дамир Явловскай бастығы ұлыған сөдейді. Роман Михайлович Дмитриев түйелкетін 6-11 келіға сүрбі 2 бағыстан баронса медалін кәтті. Борьба за 3-е место. Дәрі олқамға Даниил Махначевскай Зелим Қанша ниеп кесілергер мүніді 5 секунда қаллақ самы деккеске. Ақсан қалтарқай. Даниил оттаманны қаяндығыны кейден төбетін ұмсатардылан, собуян. Қанданыларын орталан ең нада. Және білейді тағына оғыннан туғанан. Қанданыларын ортан көрір. Өсті көлерілден тақын бағарар. Дәрі Даниила таққар тұр. Дәрі лұс жөді собуян кәннен декке үйрен емет. Қандан өбідің. Түгі ағардылы тірерді бәді бет. 33 секунда қалла. Отут секунда қалла. Жаттаманна күтчек лоппача тақтан бір қамдан үйнен ұрыққа қапсыға. Қайдақ барар көйікелер балығын жетіп еқі өскен тұрар. Сүрбе күнді қалла, қапсы үтіміктенлері. Дәрі Даниил, әрел барда еқа.
Bir kamdan olup batçın orukka. Dara Daniel Makhnacheska kendindeki oluşturdu Suryan Takkanyan. Tamanna Lampashkandan orukka 5 sekunda kalla. Avar Daniel. Avar. Deda 2 sekunda higer. 2 balı bizilem kança nepevinna onna aksamıt 2-5'ke tümüktenna Daniel Makhnacheska bayılgı tühürgəyə 5 mestəgə takkan gələr. Onun Çaniyep Ingushetye bağa baronsa medali keter bolda. Dara olkamga Sergey Nekrasov Ilya Chaptyukapcha Krasnoyarskka bo'lgan kutda 6-15 kiloga baronsa medali bo'lja Dag'ista 6-15 kiloga sürpekki bo'lgan saqlavitlarga baronsani bo'ljahi. Sergey Nekrasov bayılgı o kelim federalni okrugga yelaga ederderga ikki kaberna saqavolatlari baronsani bo'ljalar. Takayata dağını Maksim Grigoryev kesitneme kaddırı duraqput. Bastıqa tutsukundalı aksarati Ilya Chaptyukapka berillik kurduk. Sarati berilinde tılından sarati. Dara olkamga Maksim Grigoryev Betturkan'da 2 balı horna Gustav'ına salgı. Parterga öylelir. Ahmet Khumidovcha Krasnoyarskka bo'lgan kutda kisser. Maksim nakakkolelir. Qamsanıda teğarlı dibede 2-0 aqsanına Maksim Grigoryev qapsıga inniki. Борьбой занимается 10 лет. Тренеры Алексей Некрасов, Михаил Иванов, Егор Черкашин. Сергей Некрасов, победитель первенства Dara olkamga Sergey Nekrasovga tutsukundalı aksarati berilden turar. Ahmet Khumidov Maksim Grigoryev kişileri yaraqsanlara kekeyeden nesta. 16-11 kilolar tuganı bahar sarındılar. Libiden boljaktı va daqsan. 4-2'ge bolla. Maksim Kamushkan yakka. Össökki valorna Khumidov ahsan 6-2'ge bolla. Dağında duran kalik kanada. Libiden boljaktı va qoğanlık. Ahsan ağız 2'ge, 12'ge. Salgı libiden bosqaladı. Dedi otlar. 10-12 2 yaxsandan Maksim Grigoryevidan Ahmet Khumidov bahaya tutan bronza medali katta. Kamanna osku yoqqa emotsiyani tutunoq qanada. Da, ondan manna Sergey Nekrasov Ilya Chaptyukapka 0-1 aqsanna habrittanan ya bastığı döym Ahmet Demektanara sürbe 5 sekunda qalan turar. Tamanna Sergey Nekrasov kesiter aqsamanda Ergen daqiqa 2 balı hornar tugan yoskanilla. Tamanna ikkes töhmaq 3 minutda bar qapsığını qaydaq bары qostan taharrak taqpat alus jodik. Kendiger Sobyan taqista biremeti beta aqsan 0-1 bastığı töhmaq kennetten Sergey Nekrasov Ilya Chaptyukapka 0-1 aqsanna habrittaran yer. Sergey Nekrasovga töröppü dağata Alexey Sergeyevich Nekrasov taqan sübeli ramalir olugar. Василий Григорьев, Республика Саха-Якутия, Россия. That means start final round for bronze medal in weight category up to 65. Dara 15 kiloga sürbe 2 bağı sağlavıdır baronsаны boljağı barlaq 2 töhmaq sağalanna. На ковре А борцы весовой категории до 59 килограммов борьбу за 3-е место ведут в красном трико София Зуева, Беларусь. Ее соперница в синем представительница команды. Munluqtan kisser Krasnoyarskka bağı Ilya Chaptyukapka 30 sekundalıq sarati berilinna. Bilgin aqsan 30 sekunda yer toqtan hollu vatagana bibigeten nehiqtaq. Onna Sergey Nekrasov qapsıgan 2 daqiqtaq. Saratilaq sekunda tümüktanara 5 sekunda qalla. Вот еще. Aqsan bibigeten nesta Sergey Nekrasov qapsıgan 2 daqiqta.
Атақтағын болла. Сергей Некрасов атақтады. Онна томаттан. Ықсабаққа кебалы ұрнарға жолы хоққа. Кебал бар. Ақсан үш бірге болла. Минута 5 секунда қалан тұрар. Сергей Некрасов үш бірге ақсанына көйінер. Ағата Алексей Некрасов да сөбен мабеға бері олырар. Не пускай тут! Балтыра мөті қалла қапсығы түміктенірі. Ақсан үш бірге. Сергей олыс жөдік тұстағыдар. Қапсығы қамытын бәті. Сағылан, илан сағылан. Инден жекке кемен кирәһіджар. Ол кәмге Бахлай Григорьев Ажым Кулаптен Кыргызстан бағығын 4-0 санынан бағыя тұтан егер. Отсюда вот, право! Минута 5 секунда қалла. Сергей Некрасов Илья чапты қап кейсілерігер. Не врезайся! Многовременно бронзовый призер Эда Балас, Венгрия. 5 секунда қалла. Ақсан 3-1-ге. На галерку приглашаются Аида Нурудинова, Кыргызстан, Менче Чокжан. Жатаманна аға кейі сүрдәғын долғы оларар. Забегание! Улахан сети Правую! болар бо баронса медали көйдағына. Сергей Некрасовқа спортивна карьера тігар. Бастықы народтар әрекетларынағы сети. Сүрбегінді қалла. Ақсан 3-1-ге чаптығып көйіске ғанылеләнерар. Сергей Некрасов көміскенер. Koduma diyen sərətəllər. Arbiter Sergey Semenov sərətər. Lərə Sergey yattan bədə qamlanmıyorların. Mütəhəgərdilə terediqtaq. 10 sekunda qalla. Mannattan biliyən ağaz bıraqsıya kiriyağa. Çaptıqap. Üç sekunda qalan turdağına Sergey Nekrasov udarı bir bal berilinne. Ақсан 3-2 болла. 3 секундан тұлы yok тақпат. Bir. Онна Сергей Некрасов. 3-2 Ақсаннан күйін етен. Баронса медал қағайынан тағыста. Кені ағатын Алексей Некрасовы ағардалибет. Ола олышы жой кесілері көндірен сақайрын сүйметтемі қамандатығар. 6-15 килоға сүрпәкке бағыстан. Баронса медалі кәтеға. Сергей Некрасовтан қаятардағыны ехітлері лықпыт. Төт алттаға На таблице поединок Алта. категории до 70 килограммов ввиду Дәрі Ақсан алтаға тәннесті. Талашбай ажым қолап қапсығыған неге дағыста Василий Григорьев алталта Ақсаннан үдәйі кекке балы бербіт намырыттарын ер 15 секунда қалла басты өтеумек төміктен әрі. Аманда Ықсабаққа бастығы төмеға төмікті өққа. Онна кес төмекқа таққан әрәлләқтік бағарсан көбейеққа. Erken berekka bastığı dövmek tömüktenne. Vasiliy Grigoryev bilgen sakabat süren ederlerin suymetleme komandatı sürün treneri Vasiliy Prokopyevich Neostroyev saltaltından nerçillilere har. Dost treneri Vasiliy Prokopyevich Neostroyev olar. Olugar sövelir amalir. Olus şöyle bilgen ağay alttan ulaqsandan köyen bir tügenten altta bağlı süytlerdi bit. Onundan bu köyü bütün erellektik. Baronsa medalga tereddiqqa nada bağırlaq. İkkes tühmekka oğlatlar atarılınılar. Onna qapsıbıt salqanan barıға. Двусторонний скочный. Ләра бағарылақ ikkes tühmekпет сағаланна Ақсан алтаға. Василий арақта адаққа келер. Оқ дарара манна. Икке балы кемеқа берілері, икке бал көхілға дем болла. Bir bal kökka da çoğa. 2 balı bir berdiler. Ақсан алтта қысқа болла. Tamanna bilgen sujuyalarım ya baharsı boluğa. 2-1'ge berektarı sapajım Kulopka 2. Vasiliy Grigoriev'ka 1'i berektarı sapanta. Olimpiska kategoriyalar sujuya Alexey Nikolaevich Bozulin. Kıraqtahi sürün sujuyata. Baharını ovnağa. Yara bağlay Zakharov Ağustos'ta Ақсаннан köyün yer onna 2 qarmöte qalın tuta taqtada. Manna Bardıllan turan kalekka. Oqtarda libi darğısında. 2 minuta hürbe hükümde qalla.
Ажым кулап күскә. Отгерен Эрдене Капсы тәтемен беренер. Баһалай барды белем. Утары көрсән ябет 2 минут 10 секундда калды. Hıllama, ise geri yakınlarda. Starting final Hülya Dizavaysa, toktama. 65 teams participate. Дәра, тақтағын утары көрісті бет. Оқ дәрі тартылдан тұран қалла. Әргілін беріққа. Онна бір бал бағылай кер көрепкі. Ақсан ағыз 9. Ағыз оңға болға. 2 бал чорбақта қапсығыны кәйін ебет. Мүніде бейін 6 күнді қалын тұрар. На поговорке приглашаются кадры Батарку, Монголия. Дәрі тақтағын болла. Утары көрсі өққа херейттен өңекқа. Оқ дәрі да. 2 бал. Алажбай ажым кулапка. Ақсан оның тәннесті. Минут 35 секунда қалан тұрар. Дәрі оңға болла. Сүрбе балы ұлыстылар. Олаттар қаддардары. Балтыра мөді қалла. Ақсан оңға. Қамнаны ғұрынға береме бағам. Сабаққа лап бачы бәбі қамнаны ғыла бұдан ғырдал оқудыңнады. Дәр атақтағын бала 2 даққа кетті бет. Ора қаман еққа, тартылдан таққан кәл еққа. Дәр онда қаман бары дұққа. Лебіті қолға бәді. Атаққар тұр бәзі, атаққар тұр. Онда манда көдімек 2 бағылды еққа. 4'ü verdiler. 14'ke niye atlamıştı? Onunla da varsa git dur. Mongolia. Liyetina düz. Sama. Atakın bir bekin de belem bir dur. Atakın bir bekin. Dehen ağız sökünde kalan turar. 4 bal çabuktak köyün evi de üstü dögüle takkastına var. Hopa. Talaşbay ajım kulap karıştı. Onda tamanna bile lampaşkal bahına koran kararı bulu. Ola tut. Dara orta. Aksan 12'ye. Bağlı yargamalarına tuttu. 12-16'a bollu Aksan. 35 sekunda kaldı. Kolu yokka. Takırvay dekka. Bәтін 4 dakika. 12-14'ke. 12-16'a bu. Gülüsken yen karar ajım kulap. Gekki balı bir mapet. Bәтігер tağız basa. Takırvay dekka nada. Taksani. Sigarliği kopmamız. 2 bal kökka. Aksan 12-16'a. Onna. O kapsıga raskın edyen. Bağılay gir koryap. Raman Mikhailovich Dimitriyev. Bıyılgı tühülgetin bronsa medalyen kadar çestedine. Olatlar opsaya. 30 kıyı balın ılıstılar. Sıtı kapsıga hasta. Onna bağılay. Itık tabılın korduran. Utarla açıdın. Turolar eliden beren. Onna sıtı kapsığını kordur bütterigar maqtanar. Dada, rakam balağınyalar bolan hırıttılar. Onda da bağılay toq bar karakterin bardan. Monyan tümen köyünü sidistay. Tisteğin ağarda boluqtun. Derada qottor toğuhun 2 kilelaq boğuştor büdügar baronsa medalya bolcahıga Sakayan Abramov Sakahire. Onna Askar Alambergenap Özbekistan taqan kisenerler. Kaybat bayılgı tühülge baronsa medalyen katiyaga. Kaytarbıt behis meseliniyaga. Toğuhun 2 kilelaq ofsaya 9 bolan sağlabıttara. Onan da bilgen karyoqqa. Qaddaq kesi boların. 30 sekunda asta. Sakayan'tan bäte bilgen Olimpiskaya училищетин студияна болар. Школа үйөрүнө ачыта. 11 класс. Анал справканан калан кыттыны лахжар. Натайдар олаттар бу деме манны кулаган түйүлгө тыынын билеллере. Олус надалах. Быгы тахаттынан майгын нахаллар. Олгынан баран утарлахачы чут. Математическим преимуществом победила и становится бронзовым призером Аяна Церенжапова, Бурятия, Россия. Serati Sakayan Abramov verildi. Sakayan Abramov Nikolay Nikolaevich Tarskay adından Respublika 10 Ağustos çempionatın 12 kilo kayılağı Askar Alambergenap
Лампашкаға тартар. Явында Сақаян. Оу, дәхін толы үсті олғынан баран. Лампашка бағыр салғы әркеден 4 балы ұрынна. Дәді отыр, түйілге қапсығыбыт салғанан барар. Ақсан, бал 4 көк мұндықтан Өзбекистан сүйбендемі командадылан Аскар Аламбергені бейі опыты Сақаян Абрамовы байы тудан ер. Сақаян таманна, бұл күйбаққа ғылайбаққа бәйті қамнаныларын көрдірілен. Толыру қапсығын нада. Призера международных соревнований в честь Павла Павловича Пеникина. Его соперник в синем трико представитель команды Узбекистана Аскар Аламбергенов. Bir bal kök мұндықтан Аскар Аламбергеновқа. Узбекистан, мастер спорта, борьбой за 0-5 лет. Тренер Сақаян атаққастанан көрір. Эмили Муратов. Өссі түгіл. Аскар Аламбергенов лампашкалан көрір. Является победителем национального первенства Узбекистана. Өзбекистан чемпионы, онна Сақайның чемпионы. Барсыларғар. Бастығы түймәқті мүктенірі. 5 секунда қалла. Ақсан Өзбекистан чемпионын тұғығар. На ковре А супертяжеловесы весовой категории до 125 килограммов борьбу за третье место ведут в красном трико Нюргун Багнатов. На ковре Б с явным 30 секунда қалла. Бастығы түймәқті мүктенірі. Кизир Кудигов, Красноярский край, Россия. Сақаян Абрамов ехетті өлілен көрір. Аскар Аламбергенов бітіқамнанығы бартығар бәлем хүджар. Финальный поединок за третье место в весовой категории до 79 Аламбергенов әмет өбебітін бұл жада. Онна төлге тағығар тағарам бір балығынан ақсаны алтта нұр оңырды. Старостин, Республика Саха-Якутия, Россия. Mat B starting final bout for bronze medal in weight category up to 79 kilos. Participating Yerhan Abil, Kazakhstan, Yuri Starostin, Republic of Sakha-Yakutия. Үс көберінен сақа олаттара тұста жылар. Б көберге, ортақу көберге Юрий Старостин, Қазақстан бұғы Абил Ерқанның кейсер. Ерқан Абил, Қазақстан бұғы. 7-19 кило 10 болан сағылабыттара. Ол кәмге Сақаян Абрамовы Аламбергенов. 10-0 ақсанынан көйіні сетесті. Онда Өзбекистанға 12 кило барорса медалі барар болла. Представляет на ковре С победу одержал Аскар Аламбергенов, Узбекистан, и становится Ол кәмге көберге бір төк әхәрі. Көберге Нюргун Багнатов, Құрбан Али Мутаевтен кемері бабағын қыттың ессер. Сіз сүрлестен тұралла, маттарды барақсыны күйдемет. Нюргун Багнатов қарсақа бара оқ. Дана қапсығылар көттірі өтер, бәйін көтті сүйсір бәбес келіға. Наманды торы қамын баран, ая Алла зыра пәбіләні орыр албаға оғылын сөп. Онда қотының үллесті хатялар, олаттар. Алло сүчөй, маттан барақсы өйескүр, қапсығыта. Студент Северо-Восточного федерального университета Института физической культуры и спорта. Борьбой занимается 11 тренеры. Нюргун Багнатовтан еністақпыны білеме бүттіміктенне. Онын Юрий Старостин қапсығытығар көхібіт. Юрий Старостин олқамға кере салбағын бұл жадан. Ақсана сәттен ұлғы болбыт. Ерқан Абил, Қазақстан бұғы. Әрілләқтік көйіні әр. Юрий Старостин нәметтен білген әдеркен сағығыр ғылжар бұғыс бүт. 10 сәтті састақ. Үйірін әтшілерге. Сақа республикадан Николай Тасқа төхілгетін көйілаға. Онын дәдер олаттар бұт. Бұйылғы төхілге бұрынсатын бұл жағытығар. Әлбақтар. Алыртан біздестері Юрий Старостин бұ көберге көк мұнықтан жұрапчы тұстуға сколатын етін әтшіті. Оқ дәрі да алқамға Юрий Старостин. Отырлағачыты қамдан өтер сөпті бәйіндерін. Ақсаны әтті кейін орда. Салғы партырға өлелер. Партырға өлелер біреме бүттіміктеніне стойка болла. Басты түймәкті мүктенері сүрбі күнді қалан тұрар.
Bastıkı töhümək tömöktənə Aksan bastıkı töhüməkkənnetten 7-2-19 kilo baronsa medalin boljadıgar. Yuri Starostin mundugar Ivan Karyakin Yegor Starostin takkan söbe ama bolonlar Olga tığın killerler. Olgamya Yorgun bakınanap bir ketengnabi taksanı 30 sekundalak seretinden ballan kapsığı tümüktenlere minüte 5 sekunda kalan turar. Minüte 39 sekunda kalla Yorgun bakınanap Kurban Ali Mutayap'tın kisi tigar. Olgamya Yuri Starostin oturla haçıta ilitin bayar. 2 minüte 4 sekunda kalan turar. Yarkan abil Yuri Starostin kisilerger. Yarkan sanyalanga tınarın ister bitigar. Henarey basta bıhıtı bıtıda. Anan Yuri Starostinga belegen köyünü süteheriger. Köyü erele бар. Послушайте информацию. Спортсмены весовой категории до 92 килограммов. Ваша встреча с ковра Б переносится на ковер С. Эрдем Дашемалуна. Yarkan abil. Oksa dara olgamya köyür bütigar nyurgun bagınana bali mutayap emiya konna kandan ürüsten. Sistehiga köstüler 4 sekunda kalan turar. Bir kaksandan köyün evet kapsağını sür 5 kilele aktar bütigar. Demanna Yal Petrovich Lazarev behi sakalattan bannayga 3 tөгөл Olimpiyadaga yarqanı yahanga gitti bu Aziya çempiyonu prizora. Olu suçu kamdan inoğraçı onun yorgun bagınana bilin söpkatı behenleren oңорoro bollar jan kütebet sürbe günde kalla. Ali Mutayap bıraksadır yorgun bagınana kömüskener. Ok derala mannattan bäbet zaşagıman yalan 4 balga töyerek bütün söp. Ali Mutayap tahini hecekillerde zara yorgun derlemet. 5 sekunda kalla tuluyamut. 2 1 tuluydu bu. Tuanna yorgun bagınana bir gaksandan köyün ediyen sürbe 5 kilelek bağışlarga sakayren süymedde mi kamandadıgar baronsa medalya kallada ottar. Temire var bakın bahaya tutta. Ondan manna ki kubik bırakam möktühere de hoq. Aksan birge. Yorgun bagınanapka eder erçimna kolgati istinga qarda boluqton. Ondan bu kaverge Yarkan abil onna Yuri Starostin kisilerger aksan ağız 2'ge. Yuri Starostin ataktan korur. Yarkan abil toğuqtağını balahınna. Bartan köröhdür balahınnanı. Yuri Starostin tabilen qarsaqa bara hoq tühetelani hennada. Altta bal 30 sekunda ihgerilarga elbek kamlanıttan sitimlenen takkar. Sürbe günde kalla. Aksan ağız 2'ge. Dera onna kemgen yorgun bagınanap karaçulargar maktanar. Yorgun bagınanap jada. Olostan kisini kördürdü. Sütü kapsıları. Ol kemge Yarkan abil Yuri Starostin'e ağız 2'ge aksandan köyünü ediyen Kazakistan'a baronsa medali jabarar bolla 7-19 kilo. Den yorgun bagınanap sakayırın karaçulargar. Olunca maktanar bir aksandan köyünü ediyen sürbe 5 kilo baronsa medalin kadar. Össe bir bağlı birbirine aksan 2-1 gen yorgun bagınanap Roman Mikhailovich Dmitriev 11 istagulun edirler. Narotlar ikadlarına tölgeden baronsa prizora. Победу одержал Нюргун Багынанов, Республика Саха-Якутия. На ковре Б начинается финальный поединок за бронзовую медаль. Весовой категории до 86 килограммов. Приглашается Назар Навджабия. Yorgun bagınanap wol bilin dağını eğerde tutahıca trenerlerden üslemede ağız sportivna skolatın itillaçıda. Dinanlı iyi kapsılar sağlandılar, kırgıtlar sağlandılar, tam bihi olatlar bıt. Roman Kirill'in 5 kiloga portbordini epti finallığa, ondan
Юрий Винокуров 61 килога, Кирилл Бахметеевтен Чувашия Республикатын бағуын кытта кейсеға, Игорь Матвеев 10 килога Казахстан бағуын кытта кейсеқтақ, кені кейсерарақ, Лен Романнақ Юрий Спарен партнердарын кытта әттері қанларын ұғынлары жаллар. Бен 7 килога тұрылы хатшыт Порбо Эрденеев Бурятияттан Қапсыға таққары Турукта кииралар. Максим Григорьев 61 килога бронза медали болжыгыга бәхис местелине Хумидаптен Красноярская бағалар хабарлаттарда. Оннотан билеген Анатолий Сипсап кенеха бәтен сөбелерин тамаларын тирердер. Максим быйыл эдердер каккалергер саңа көстө оннотан Номно республикалык онжонун 61 килога призеры болла. Ната бәтә сайттарга юнерге белемебит. Бәтен сыһаларын көннөрүнөн кайттак тоок балаганга өскөктаган тренердарга чугахан ыйталахар бит. Анатта болай никетен кетен көрөкпөт сетихини багыры кайын. Юрий Винокуровка Сунтар Тостуга школатын директоры Павел Павлов Шибама бүтәһек наставленияларын оңорор финалда капсыгын ене. Dördün üst bağıstağılabıd 5-7 kililaqtarıgar Gıhıl kımız medali bol jahat ağıstılar. Gıhıl munnuktan Porbo Erdeneyev Buryatiya, Gök munnuktan Roman Kirillin Sakahira. Gıybıt Roman Mikhailovich Dmitriyev 11 üstağılır ödülar Norotlar kellarına tölgede kıyılağına takıға. Bastıgı sürbe ökünde asta Porbo Erdeneyev tölgör totunulan turar. Porbo sürbe dötteri gertili o gelin federalini okuruk kıyılağa. Ondan anmandakıda Roman Mikhailovich Dmitriyev tölgediger finalga taqan kiysajar. Bularınғы tölge ağıttığın olbuda. Mestağa teksibedega Anton Bihigi olbud. Eder erçemina Roman Kirillin Olimpiska erer uçuruşatın dostujona bäta Suntarlı ottottor üttaq Suntar Tustuga skolatın idilläçide. Buların 10 ağıstarı gartlı Sakahirin çempionatın 6-10 kiloga kıyılağa. Nera kapsı salganan barar. Roman Kirillin össü ebeneder sidilerger Respublika edenlerin balarıngı tölgeden ürün kömüs prizora Jolos Petrov kennetten o gelin federalini okuruk Boronsa prizora Kas bitti kurakta itten tölgetten tölgeye güçke eben eğer bağışlık bolar final ağıra kisiga bähe kene kimi bir doydulağa Jolos Petrov'u bahaya tupputa Jolos Petrov Boronsa medali keten olarar Ondan Porbo Erdeneyev Kapsıvıt salganan barar. 30 sekundalak sarati Roman Kirillin'e verilinde. 30 sekundayker toqtan oğullu batağına. Buraya bir qoha Porbo Erdeneyev kapsıgan 2 dakika. Porbo kapsığı sağılanı vattan ingen jekke. Küske ganlali hıccar. Lehige volbot. 2 nömerine öleli hıccar bu kapsığıga. Roman Kirillin tabiatin kamdanıların lobbatçı. Nadalaq kemiger oңорор 30 sekunda bitasta bir nalıq sandan Porbo Erdeneyev kapsıga inniki tağısta. Volbot kulgan kanolıq toqtamarıgında birgin eme hotoru keminen biras komitonada boları bolu. Bastığı tühmək tümüktenere 5 sekunda kalan turutugar bir nalıq sandan Buryatiya beğoya Porbo Erdeneyev erelləxtik. Innince kikimen kiran kapsığını bahayan eher. Olganan batta Roman Kirillin bätin tügenin kemin ketähän sıljar. Porbo volbutta betin boljan umsatardan tüyerde onu tölge tahan jekkegar. Bir bal Porbo Erdeneyevka haqsamıt 2-0 bolla. Bastığı tüymek tümüktenere sürbe 9 sekunda kalla. Послушайте информацию.
все финалистки девушки всех весовых категорий. После этого поединка начнется Dere Purbo eriye tutan össö bir balı ebinne. Aksan üstüne bolla 12 hükünde kalla. Bastığı töymek tümitteleri 5 hükünde kalla. Aksamıt üstüne al. Olcapıt Burятия Respublikatıttan Purbo erdineyip üstüne al aksandan indiki. Baharlaq ikkis töymek sağlanına 4'dön üst bağıştan kıl komis medali bıcığı. Raman adakka kirbeten Purbo utarı körsen turan. O butun utarı adakta da 12 balı hırından aksanı 5-0 orada. Salgı nakakkol elir, aksan setten ulga bolla. Össö tügül ergiden 2 balı binne 9-0. Onna 11-0 aksandan itagatıyla kıyını etiyen. Behen sette kilelaktarga çempiyonurduk adınılla Burятия Respublikatıttan Purbo erdineyip. Ondan bihigi olbut. Raman Kirillin bayılgı tölge ürün kömüs medalin katiga. Ondan eder erçimnak. Öçapıtı karşı deyini bağırı kayın. Bu kapsayıttan tuğalağın ılan salgı kıyıları sidiye durarıgar bağırı kayın. Nerede otta hürbe bir be o sağlabıt. Öçattar yahınlarıgar. 6-11 kilo kılkı mühübüt jahıga Yuri Vinokurov kılmınız sakayra. Kini utarala haçıda köyük mınlıktan Kiril Bakhmeteyev Çuvaşiya Respublikada. Kıybıt bıyılgı tühürge kılkı mühün katiga. Kıytar bıt ürün kömüs medallenen össük üstü janırda jarıkka turunuğa. Da kapsı sağlanna Yuri Vinokurov Kiril Bakhmeteyev. Yuri Vinokurov finala gara kirsiga bir doydula Maksim Grigoryev bahaya tupuda. Anton Kiril Bakhmeteyev Saqa Volun Damir Yavlovskaya bahaya tupuda. борьбу за первое место среди юношей. Tamanna volta bıhı daha dönem maygın nahallar bihiги volbut jut öndös. В красном трико Onunca oğumutnan, tuhanan, turgamitnan, talgamutnan, sıpsabutnan hayatar dağını kıyını hırnakbıtna hatanar. вольной борьбой занимается 8 лет. Ayada balağınyağa saqa eriger 7 medal kaliyaga biligin. Oğların kıhıl kömühe, ürün kömühe belli bet. Bihiги köngül tostunu sengarachılar kıhıl kömühe iddan olur obut. В борьбе 9 4 sekund, 5 sekunda asta. олимпийского Aksan nal beyni üyeretihi bolturar. Onda jabilin kapsıhıbıt. Mandaygı tövmega ortalatarıvar kapsıhıbıt sıtır kayıqtaq. Ефимов Корсаков. Мастер спорта Кирилл Бахметьев. Чувашия. Bir nal aksandan Yuri Vinokurov kapsıhıgan Nikita Ağısta. Minüte 4'den 5 sekunda kalla. Aksamıt 1-0. Mahmetiye balaktan korar. Çıkamdan itigar Yuri Vinokurov belem turar. Sürbe hükünde kalla bastığı tühmek tümüktenlere kapsayıga sıtır katar kamdan yıllar oğullar iktar. Toğuktağını kamdanı taksalik, uları taksabat. Bütehek 10 sekunda barda. Onna bastığı tühmek tümükünen final kirsitigar bihigi olbu 1-0 aksandan indikeyer. Sübema bolla tağıstılar Nikolay Danilov, onna Pavel Pavlov. Ondan bilin olga, tuğalaq sübeni, sınılaq sübeni berenler, ikkis tüymekka köyü, össö çaqal qaydık keleriger bağırı kayın. Dera tühürgeğe 6-11 kilolaqtar bitiger, ikkis tüymek. Baharılaq kisite sağalanna, Bakhmeteyev tuta Sivistoğu kutta, küske ıgan hağalata. Billet turatta bihi ol butuğara tut sökündelaq sereti, beddere satır. Seretiyle sökünde tümüktenlere 10 sökünde kalla. Aksamıt bilgin bir geten nehiga. Bitehek bağlı butnan Bakhmeteyev kapsığın 2 dakika. Aksan bir. Ne bilgin Yuri Vinokurov favoritleran yer. Bir emete baranar minüte 5 sökünde kalla. Bevit tostu butun kordiyokka. Kamsanılar butun sayınlarıkka.
Огдара Бахметьев атақтабыты олыс жөт тораққан сүйрен көрөбет. Тоқта қамнан етаққыбата Бахметьев төбебітін бұл жата. Балықтыра мөті қалла тұрабыт. Стойка берділер. Балықтыра мөті қалла ақсан 1-1-ге. Алоқтан кесі отырар. Кем дағаны қотторуын бағар бат. Биттен бiri çöy kamlanılar Yoskan haydan takkan yeller olgunan baran tümügardlı tibet. Tamanda bilen jorgaydan haqalana da kamnatan. Yara taktahan bolla. Yürevine kura badaktata wonna torakkan kendiyer takkar wonna. Yamanta tokamnanı takkarın körüqqa hok dara bakmiyete butarı bolan berdi. 1 minut kalla kapsı tümüktenera. 1 minut kalla behen ağız sükünde. Minutunu kaybat kalla. Aksamıt 1-1'ge Bakmetiye buttan kaydağara bılbıt kayılaq balın. Ağıztı kömüskü hüddür. Tök monluktan tostar Kiril Bakmetiyevka sereti verilinne. 30 sükündelaq. Onan da bilgin bihi o butugar. Kayargar kıq bar. Bakmetiyev kamlanıların keten körün turun nada. Toğu jetarıttan bilgin seretilaq sükünde bitere. 15 sükünde kalla. Kapsıga hürbe hükünde kalın turda bihi o but. 2-1 aksandan inniki taksıqa. Opsay kapsığı bıttı müktenere sürbekke hükünde kalla. Aksan 2-1'ge. Beyge olbatın niki dağısta. Gabilen Bakmetiyev tühülerin tulu yok budunna da bütehik 10 sükünde kalla. Yuri vina kura padaktatta. Kamuskan yakka. Bakmetiyev padaktatta. 5 sükünde kalla. Tilagan tut yura. Olsa. Deda bet kıyla kamnanı valla aksan 2-3'ge. 2-3'ge aksandan Kiril Bakmetiyev kapsıga kıylağından takkan utta yürü vina kurap kubiga bıraktara hatırtamanna 2-2'ge sınavılı kene küyter kurduk. Ottamanna bütüge gerdilə kene yaka kıyarıgar kıyaq bara olgınan baranda Bakmetiyev Oloq çağılqay kamsanını oran 2-3 aksandan kıyılağından tağısta. Sürbe 1 oltan 11 stögülün ötüller. Rama Mikhailович Dmitriyev sırdıqatı garıtıllar tölge kıyılağından tağısta. Ota yürü vina kurap ürün kömüs medalinden nağıradılыныға. Yarıda otlar 6-15 kililaq boğuşturga finalga. Kıhılmanlıktan Saşarbek, Rustanbekov Uzbekistan, onna Demian Makarab Tatarstan keseller. Manna 2 haqa ola baronsаны katanlar ollar. Vasiliy Grigoryev, onna Sergey Nekrasov. Sergey Nekrasov, Demian Makarab Tatarstan boğuha final çemper kaybıda. Ondan Rustanbekov Vasiliy Grigoryev polufinalga kaybıda. Demian Makarab Rama Mikhailович Dmitriyev tühülgetiyer kurutun kelen kıttığını ılar. Yarıda Rustanbekov kamnanı orbutun Makarab Oğlu kısıga tüttü behenlerde Demian Makarab 2 balgı tüyerdi. Onna salgı atağından oluyan elitin bulcata bileyim mandan nakakka kini onna olağırar kıqtanna aksan 4-0 bileyim biri tüyerin oran koruyoga 2 bağlı bir aksan alttan ul bolla. Össü birden oran aksan ağısına olağırdı. Ondan bilegen. Össü 2 bağlı hurnar aksan 10-0. Demian Makarab Tatarstan Respublikatından Arallaq köyüne diyen 11 narotlar katlarnağı Rama Mikhailович Dmitriyev tühülgeden kıyılağından tağısta. Ondan ılcıt Özbekistan boğuha Rustanbekov Saşarbek ürün kömüs prizyo. Килограммов.
Таманна. Доктавлава Александр Николаевич Иванов бит тулага. Алтон биркелерин комиссары Юрий Винокуровка. Кален. Просьба подготовиться. Сыатын калтадан ян кардан сүбе ама боло турар. Бу боларыттан обайдар бит. Данную встречу Когор тустубут үрдүкө таамга таккарыгар күскө ылжаллара. Оннотто Александр Николаевич бәдә сурагынан бырдан күскө тустуга ылжарын көтөрөр. Вячеслав Кривошапкин. Дара күндү көрәчүләр биһиге нибитигәр сака чолу тустуга тыктабыла вайбат Александр Николаевич Иванов торар онноттан бу бүгүнгү күнгө биян 11 килога финаллар төмүктеринен онноттан баронса медалиһин кисилерге хакалар кайдак тустуттарын туһунан кене төмүк тылларын истекка Александр Николаевич агадда болуктан бу атаһын догорон убайбыт Роман Михайлович Дмитриев төһүлгәтә ытылла турар 2 обут финаллатлар комойок еноттан иккис болангаллар оноттан кайдак көрөн финалан турагыны. Ата билен турар улаттар. Борьбу за первое место ведут спортсмены. Кыхтарынан толлулар просто чисто тактически. Оловор бу Винокуров Юра. Чисто тактически схваткадан хыатунна. А так уже вон секунда. Это коннерлер вопрос. А то Кириллингена адараке лапаке хинанка ярабиллер. Его соперник в синем трико, представитель команды Казахстана, Мирдаулет Сергеев. Мастер спорта, борьбой занимается 15 метров. Нурдаулет Сергеев. Бронзовый призер первенства Азии. И бронзовый призер первенства мира. Боронса медалиһин киристилер сүрбе 5 килогаттан соһуччу дияка боронса медаль келле ол капсыйлык достарынан эме кылгастык көрөчүрөк. Отан өрхан яхтарга бияга урутуруккуттан үшгөй тустуктар баллар эте. Бу маннаки хиссояра хуа. Просто финалисты весовой категории 65 килограмм. Бейдемот сахалар кыралар анан улахан яңа хуак болот. Бияга уруккуттан баллар. Сергей Некрасов. Олег Баллана бу биге нейлене битигер тустуга Приглашается тренер-победитель. массово скирен надо. Билиги массово сагаята. Массово бар боллагана бар яханга бар тигер бияга тустар кыхта болаттыр баллар. Сахалар хүддәхталарына умуктар тустуга тем боле. Антон ол массабаһы калар бутыгар тоқ кадда куле камылактык барыктагы. Ажете массаваска меманны көрдөкпене условия бар это бар көрдөк просто бу нехилене күскө оны өйдөтү ханада. Эпте. Любой билигин туака орюңати условия болнай зал бага стадион бага спорт дворец бага спорт инвентарь бага тренерская ставкалар толлары баллар, но все-таки тренерская ставка не элбете ханада, то где-то беха бу дремлезерге 100 шалар Аллах вақтар. Улуска хотя бы уонны, хотя бы филиаллары, уңырлар болы беха филиаллары Аллах кыралар. Колабриди чурапчы күрдік тусту хайды бүтерігер. Иккиду хастыры бехөлек филиаллары бар. Билingen турган. А так, да, билинги турган. А на самом деле нехилегая филиал бар болуқта. Очого бидde хайди калия. Массавасы чого калия. Да, оннотон бу түһүлгө Александр Николаевич сүрдәгыл бах бу колобра учаттарга тактыга көһү переходной возраст буллади. Бу күн бәгәһә оглорга тустахҗы булаттар бу көһөлләргә тоқтен сүбә аматер едден әтә оттан бу манны китаптары әнеме алан калбики булланды. Ата билен турар бу Роман Михайлович турнира хүддәх хол талак турнир. Әпте бу переходной возраст. Онна бу возрастка ого Аллах магнит курдык. Бу возрастка киндерден әлбәхте бере тустуга беренелер очондан киндер үйрәктәре. Онан бу возраст хамен надала. Оннан бу
Билген бұл олимпийский цикл хағаларына, ол олимпийский циклға бұл бияқа, бұл келер олимпийский ойынуға даже күттір кіқтағы олаттар тақсияқтақтар. Оннук белем. На самом деле. Оннук білемне, оннук ғыл хорықтыр орнықтырынады. Отчаға ембірсеті хекелеға. Қолы бір бияқа бұл, хаман негізі күректі хейлерден бұл Лев Павлов баран екен. Еттен білеген по ступенька хепка баран ер. Онықтан бұл келер олимпийский ойынуға табиғи Сахариттан, Россияттан бияға олимпийский күттачы бар болақта, оны медаль кәліяқта. Оны сетейяқтақ. Онна бары күй, тоқ бар күй, барытын онна бірігі қанады. Беге амбастан убедис болар бұтер. Қолы бұр бұл хеттон 2, хеттон 6 ғылардаға кәлбет олимпийский медальлары беге қайдағыра ғырақтар өсет яқырды күналар. Случайно кәлбет медальлар биреметон дүнгіті тұсту хайды батақ кәметтен. Білбәтім мен тұсту олғағына хамай хайды бүккеме андай дүрдүріне. Қолы бұрманниктеннен көрдіққа білген тұсту хайында дейді. Конечно, хайдан хәрі білден тұрар. Нолгына баран тұсту арсенал. Приемнара весовой категории 74 килограмма. Приемнара оңғырулара ген Казахстан. комбинациялар ген үрдіғағы яқтар. Наға прямойдық тұста хатылар. Тоққойдан тұста уақ ложны атакалар оңғыр ағын еген олық уақ комбинациялар. Икки үш приемы қолбағыр ден уақ. Қолбыр бей ағана тек 5 приемға тек қолбағырына 1 приемінен деміктейлер әді. Ondan killeran, bugayılan killeran var, aral jetan var. Ongar vaktak periyodu bir tegaran ongaran. Kombinasyon yani hep. Tustu offside bile tutulan. Bu da ne hep de kıyın ondan. Olin tustunu ise bu bilgi oğullar bitigar, edir oğullar bitigar. Şikayet öydetürüyle ıйtak bitinden de. Hep de onu gitti tenge trenerskayas hasta ve me haydatır vakta. Tenge bir de yakta. Да, Александр Николаевич, шehitlerin hem barga maktal ondan bu kurduk kuru kadar tustuklar bitigar ben kola burgunan sübağından amağından kıyı solun tenge tüstaha jalkan maktal boluqtun. Sada va ehya hiti. Начинаются Игорь Матвеев, тарiyatçılar Turor butlarından gene tömöktür kapsayıga turar. Ağın altta da 12 süsürbe 5 kilo finalların kennetten sonkar seydak meydakıtta Igor Matveyev kılkımıyor bu cahıga. Biringe turugunan bu kapsayına ağın 3 kapsayıga alla toğu jeter. Süsürbe 5 kiloga Özbekistan bağı tustuvatından Sivastan Kırgızstan bağı çempiyon ördük adınlığa. Oleğin 3 kapsayıga alla Igor Matveyev finalı gardılı. Адилет Акылбеков, Кыргызстан, Хизир Удигов, Россия, Гам РТН Батарху, Монголия. Срочно пройтите для выхода на награждение, а также приглашаете... 30 секундалak sarati köyök monluktan amgalan. Sıcayıpka berlinna, abda fotoka pataktabıtın sıcayıpka rüstte, onunla salgı bileyim manna. Tuğun orurun körüyokka. Bu manna kutaran yanihen lampaşka albahın oğurulları bit südda gadbaq bağış. Manna bal soğ. Tabileyin bıravlağa barından tavuktan tağıstaka bal berilli bet oluhin. Örü bahan taharan. Abdo foto kapadaktata. İkkiz tühmek sağılınatın kıtta sivistoğu kıtta tenge dakkastanan kidda. Sıcayıp amgalan kömüskener. Manna abdo foto kapılin argu yağa erilen takkan. İkki balı hırnarga joluhar. İkki bal bar. Toğda hoq dediler. İkki bal berilli bete jemballah. Kubik kötön tüste bilgin ton. İte kubige koran baranlar ikki balı berillere bolu. İkki bal bar kurduk kördübüt. Ota bu jorullu abdo fotoka bıhı tahattünen. Olimpiska önce prizora Bekzot Abdurrahmanov kamaygınna tanılar.
Аксан 3-0 болла. Катылаһыны коронма 2 балы Абдулла Абдуфотокапка. Жоруллу Абдуфотокапка бердилер. 4-1 секунда калган турдагына Жоруллу Абдуфотокапка 30 секундалак сарати берленне. Билеген амгалансы деп 3 балы урунаргар кык бар, кене 2 балы ламбаран биреме барыр гына токкойдан тостоктак. Кыйыны тем багарар боллагына. Да бу бараксыга, хагас бараксыга киренерер. Саратилак секунда битере 5 секунда калла. Аксан 3-1-ге болла. Бүтәһе кагыс секунда калла, да бараксан көрөннә да билген. Ок, да, бачча чөй бараксыны свистоктамыста. Арбитр 5 секунда агыс сода калан турар. Ок, да. Манна 2 балы 4 балы амгалансы деп кебедилер. Оттан Жорулла Абдуфотокамыннугуттан кубик көтөн түстә билен каталаһыны көрдөрөктөрө судьялар 4 балы амгалансы деп кеберен тураллар. Дөрөдөгөттөр каталаһыны көрөн бараннар. Челлендж выигран детлер 2 балла камсаны болар, онон Аксан үс амгалансы ден апкапсыны кыйынер. Онон амгалансы деп чемпион үрдүк атыны бутнан агарталебет. Становится обладателем золотой медали Жоруллу Абдуфотокапка. Казахстан олым кытта Игорь Матвеев кирега быйылгы Роман Михайлович Дмитриев 11 нороттар калларына төлгөдөн төмөктүр капсыта болога. Онан тово бутуарарына бет 2 кыл көмүс медали каяндаганы агалыга ден. Тогулен ытыллар нороттар калларына төлгө төмөк капсыта. 7-10 кило офсая болаттар сүрбе болан сагалабыттара. Онага хынкан нер калларыннар кыл көмө болжайга. Сунгар Сейдахмет Казахстан, онна Игорь Матвеев Сакахира кисилера. Сыты капсы болара күтүллер. Сакахирин командатын инниките жок муннуктан Сакахирин эдердерин үс төгүллак чемпионы. Сакахирин Лохонжонун 2 төгүллак призера, Уху Келин федеральный округ быйылгы чемпионатын Лохонжонго чемпионы, эдердерге 2 төгүллак чемпионы Бурятия Хагас. Бурятия бахылыгына Хагас төгүлгөтен Кыйлага Игорь Матвеев, Россия спорттун мастера. Сакахирин иннигеренер 7-10 килога бөгөспөт. Игорь Өрсөллөр калты 15 килога. Өтчөбүта, ол кеннеде быйылгаттан 7-10 килога. Долоро көһөн күйс оготтунан күйс кеппите көстөр. Отоотурлахачыбыт Сунгар Сейдахмет, Казахстан бөгөһө. Сунгар Сейдахмет является победителем первенства Казахстана. Его соперник Казахстан эдердерге чемпиону, онна Сакахирин эдердерге чемпионун кесетигер. Мүнүтө 5 секунда аспытыгар бастыгы тылынан хәрети кыл муннуктан тостар Казахстан бага Сунгар Сейдахметке бериленне. мастер спорта России. Борьбой занимается 11 лет под руководством Прокопия Иванова. Игорь Матвеев билеген тус тренерынан Прокопий Семенович Иванов хылжар, Антон кене маңнаги тренерынан Кузьма Афанасьевич Сипсеп болар. Онан күннете күскәбәни һәр сакабыт сирин көңүл тустутун. Инникелак багы ортая ханга Игорь Матвеев билеген 30 секундалак сарати ылла. Минута хүрбә хөкүндә калла басты төмәк төмәктәнәрә. Саратилак секунда төмәктәнәрә 15 секунда калла. 15 секундага тоқтан олы батагына Сунгар Сейдахмет капсыга. Иннеке дакыга 1 алаксаннан Игорь Матвеев бәтен тостутун көрдүр кене камсанылара албастара ити или байыттан салганан сетимнен таккачылар. Аксан 1-0 Сунгар Сейдахмет капсыга иннеке.
Ikan Matveyev bilgen tabiatin otarlahatçıtın üyeriten körür. Onna ikkis baharılaq tühümaqqa. Sıtı qamnanılarının ortalıqtaq dembihi küyten ketəhənlərindən olur obut. Örgü spor kompleksler var. Köngür tustuğunu sengəratçılar. İgare innen jekke kamnılırlar. Ondan ekranın ehge körü olur oğudduğuttur. Onna olbut kapsanırın, kapsıyıların körüqüt. Dere olıqçu gördük. Tora daqtan teleğin tutta. Songar seydaqmay biliyim manna. Abratnay albahına qoran körü. Stoyka valla. Toqtağını bağlı sıbatlar. Aqsa 1-0. 19 sekunda qalan tora bastığı tühümək deməkdən ərə. Beş sekunda qalla bastığı tühümək deməkdən ərə. Aqsamıt 1-0. Seydaqmay qonna qanıttağıla öləlir. Tabu mana bilgen behigi o bu bardan öydür görüyorga onun ikkis tüymakka ete qonna qanın ılıtıttan salgı qamnanıların oңортууругар толкойдан таккага кенияка bu быйылгы төхүлгө чемпиона Сакайрын көмүс Сакайрын командатыр бассыкы кылкымы хагалбыт Евгений Аронов таккан атаха догоросу белир онна кене тус тренера Прокопий Семенович Иванов таккан сүбө аматориеттер. Да билген бахарлах ikkis tühmek bologa 3 minuta sıtı kirsi bolo. Призеры весовой категории до 70 килограммов просьба подготовиться. Dere kapsıhı ikkis tühmege baharlах 3 minuta. Da yigarti batin qonna qantaqlıtın oğran qarar torak qonna taqtıqqa höpete çetügenge. Tabili manna otarla haçıqta Kazakhstan bağı hüger 30 sekundalaq beril sereti berilere kara qalla. Yigarti çöydük omsataddan baran tora taqdır. Batin korona yalbaha bolar. Tühülgör totunulan torabat. Kahıl monuktan tostar songar Seyd Ahmetka. 30 sekundalaq sereti berilinne. Sürbə hükümdə qalla seretiləq sekunda tümükdənərə. Songar Seyd Ahmet qamsanı oğrarı zaqıvatın kördüyü turar. Eger bardan ketən manan bolğomtalaqtıq küytən turar. Onna bətin balahenne təkəllə. Qonna qandattan oqqan bilin tora taqtağın oğran körüyün söhbədə. Aqsam 1-1-ge valla minuta 5 sekunda qalla. Qapsıhıbı bilgin sıtır qayaqta. Aqsam 1-1-ge volatlar 2-30 sekundalaq seretiyle bağlıların ılıstılar. Onna 6 minuta hegerde bilgin bir emede çağılqay qamsanı üyesken sistemlenen taqqıqtaq. Baltıra möte qalla aqsan 1-1-ge Igor Matveyev qapsıhını kıyan iher. Opsaya bıyılgı Roman Mikhailovich Dmitriyev biri higer olattar bıt 9 medali ıllılar. 5 bronza medal, 1 kıhıl kömüs, 2 ürün kömüs. Ondan bilgen 2 kömüs bıt çugahata. Minuta 5 sekunda qalla. Qonna qanıttan lavlalir, Igor Matveyev onna tamannom satardan tören bäte. Teğat lulalan össö balla bineqqa heralla xoskayını hedergana. Seyd Ahmet olurda Igor kendin jekkeriye hürer. 4-5 sekunda qalla. Dara sobuyan taqqan bir balı ebinni bet aqsan 1-2-ge 4-4 sekunda qalan turar. Da bilen Seyd Ahmet töheteliğe holonna Igor Matveyev belen bolan beren nada. Omsatardılıqqa manna kebet albasa qoraru var kök berbekka 30 sekunda qalla. Qapsığı tümüktenler 30 sekunda qalan turutugar 1-2-ge. Qapsığını kayan evet.
Sakayırın sümerdeme komandatı erikkiz kömüskelere bet kırak Allah. Oğulların otomağın 6-11 kilogram balahında bu kurdukada. Olgunan baran Çuvaşı bir koyuluk teğardılırılan Gıylak balların bu da onun bileğin iyiger belen bolonla da 13 sekünde kalla kapsı ötümüktenlere. Kendime tekke çukuyu mokka endendeki kimen kireka ok derada. Seyyid Ahmet Kamnata kodda 5, 4, 3, 2, 1 aşık kimalı ornu tuğanna. 1-4'ke Aksan'dan köyünü eten. İger Matveyep 11 üstüğülün ödüller. Raman Mikhailovich Dimitriyev Narodtarikkenlarına tölgedin. Gıhıl kümüs medalen kadar çesketi iste. Onun Sakayırın sүйmetten bir komandada 2 gıhıl kümüstenine. Ondan ılcıpı Sungar Seyyid Ahmet Kazakistan'a ürün kümüs medali elçe barıға. Doktor Begin Nebitiger Olimpiske Eril Училищетин директоры Роман Михайлович Дмитриев Сырдык атын сугар училище директоры Семен Сергеевич Чердонов турар оннотон быйылгы түһүлгө тарахынын туһунан ыйталахыккайын Семен Сергеевич бу 11 народтар келларнагы түһүлгө таңга ыйтылган түмүктәмиттен бассатан туран агадалибин оннотон быйылгы түһүлгө туһунан ханаларын. Тон бу түһүлгө күрәктеһи Роман Михайловичтин хылына айтылар. Үһүс төгүлүн кыргыттарга мегитабыт бу колобура кели дойдулар барда кыргыттар келен даже Венгрияттан келен терехан лучшыдык аста барда опса 235 спортсмен келен кыттачы бары медальлер золотой медальлер көмүс медальлер өнүн көмүс медальлер бронза медальлер барда дойдуларынан барда лехенлер бары элбек кыйлак бар Киргизия команда колурукки чемпионна Монголия команда Венгрия чемпионна дети курдук өшө батык түмүктәтет ката үчүгө ден бидде трамбол ханнык такыбата судьялар мактана мете коллегалар бар өшө батык Базулун Алексей Николаевичка өшө батык келен судьялар бу бих көрөктебитин кергеттилер онотон би самулукан макталым ден бу призовой фомутун кайып битерелбек спонсордар бу Сибнор, Сетте, Камдрак Металл, фонд будущих поколений, монтажник, курдук, ителбек тоқтар спонсордар каяннар шөй баты келеманы бәлері же календар награждения кыттанар бу көрөктебитин кергеттилер. Онотон тоқти койбу Сакайрын командата олаттарга 2 чемпионна акпет кылкымыш. Онотон бронзовый өрүн көмүс медальлер баллар каңтарды тен үшөдүк туна бу оттон белемит бийене Россия белемит булла. Первенство России бу Черкесскеге булукта конно белемит билин олаттар бу ким ханнык бала нәдерин көрдөбүт. Онтон өсө белемненер ол Россия белемненер жарыктар битер уже корректировка келдеремит онно тренерликтер дем этебин. Жавоннотон бу жатчылар хамай сыты турорбот ыйтыктарын каянда ыттакпына хатанар колобура бу Роман Михайлович Дмитриев түһүлгетигер Иран Исламская Республика хүмәддәме командата курактахини кале хүрдән кергетачлар оннотон Россия хүмәддәме командата бүтәккә калан калбат болладан әлбәк киһи соһоястыбыта ол бирчинета тоққа хатары оннотон тас дойдулар калелләргә үлә кайда камылактык барары йолтуна. Опсайнан манна тас дойду кытталларыгар бу биһиги Министерство спорта России, Центр спортивной подготовки сборных команд России үбүлән бу судьялары тас дойдулар мына сборная команданы агалла колбура кыргыттарга онно тон төйкүш булбут биһиги бидойдулап Петрович Шимшанов бу терәһен оңордо онотон биһиги бу опсай терәһемитер биһи правительство биһи элдер камыт бәбит Министерство спорта бут күчтәк көмө болдулар. Онтон инне Иран онна бу Россия сборная командата юниордар кеннер калбадактан технический не паладак онна бу билет хок буланы. Да. Хәптел бакпа оны билет бүтән калан ди кыдым онна это именно технический не паладак болан калбатлар. Онотон бир тугунан ден бәплагат Иранга тун санкция сокканан баран эник технический не паладак онотон бу основной бәплагат сборная России команда
Үксүтэ Дагестан, ити эркин Кавказ эркинлер оны бу айкунуктагы би үстөгүлдө олимпийский чемпионлук бу Сарсатия барбыта бейин бутустуктары бартын каян. Hem bir kıra trauр, hem bir kıra bulu da ulukan korumlu bulu da ulukan trauр, onu emi oğustarahan emi bariti toqqa itet tügere ha onu kanılık kanada. Otan hem bir bihigi bu kurak tebit sıllata aya bolular. Ol hem bir üçüge tustukları koruyor püt. Ondan bu kurak tebitten bihene Bəyət bunlar kürdük şübbe bildirə dilə manıq kuraqtaya andı dügə hoq. Kırgıt hoqotoq kuraqtaya kırgıtlar olatlar bilgi tutarlar. Ondan manıq tərəhənnaq bolara. Elbaq pa kıttatçı konkurensiyatı küstək. Olen bir hıllatayı itabıt. Onun hem bir kelen kıttıqtara doktor mandık sbornay komandalı hem bir kelektara hilde olun. Tunda kelerler gibi olun. Manna hem bir sborna komanda kalbatan dehen Rusya prizörleri çempionlarına bağlar. Hatta olatı bağlar onun hem bir sborna Rusya bir regionlar butnan kömüşkati bitika. De onda da Semyon Sergeyevich tümükke köngül tustuğunu sengəratçılarga, sport sübüriyatçılarga bağana. Ton bastan turan bağanam denkilerge drobiyanı. Onu ton Köy ekranından körbeke kalengit bu ila karakatnan kalengit zalga triumfka ito bosqon robot hep nar olehin kalengit körün ejin bihulatlar bitiger ondan tustun taptan jeni. Da maqtal ondan hil körsökbet. Onu kisturni обязательно. Era kundu goraçlar begen nebitiger 11 stogulun tılbıt narottar ikkallarnaga töhülge 7-10 kiloga sürbe begostan kıylaga 20 matviyeptor onda 20 matviyeptan italı haqqayım bıyılgı töhülge kıyta qaydak kalbiten. Iger gadda boluqtun bu çövayı kıyını hetispekkinen ondan bu kazak bağan kıtta kisiger qaydak taktikalar taqqıbıkını kisi qaydak astay. Аттан бастан как обычно было янавдым. Алтон бескена то было янавдым. Олкана уже за третий было трудана. Принципиально видах схватка была 9-3. Тоже уже хаявдым. Уже кардык принципиально хадам биспитим. Вот оттан тохте тустудым. Главное тустуну гаджахан ада янавдым. Тустуну гаджан приемнарга наран. Вот ата киттели хатадым наны. Ситета хохпай проходтар боллар. Вот все уверенность надо янадым. Вот все Тенчата хастадан проход оңорхана дерка. Ben оңороргун көрдөн гынан кейін күй соқоттунан ары күй соқоттунан ишей та. Вот бәм яным тоғдай. Кардык не довес. Вот. Олин. Тан хеттоники хеттонюси. Блин. Добстаха олин как раз лочер баккем тох. Вот заряжен. Сепсибе. Ота Кисловодская герчилди хайдак астай бу турнирге осайнан хайдак турукка келди. Ота Кисловодская Шедик сбордан опыт. Вот. Оттан 2 жыллык сбор болду. Картык албах 16 күннәк. Вот. Уже атаһин сбор битте уже. Маннар манга картык настройкаларды келип бит. Уже тустарды. Вот. Оттан основной старт Россия улады. Бу бир подготовка курдук. Вот. Астыгы төймәк курдук болду. Первый период. Аны курдуга. Россия сборная күп бит. Динен лидерин оқтырын хаярыт, чүсдәрүт. На, аны курдук болакта та. Вот. Аны күдә җыпыт табылыатлар билеттернән хылтан. Вот. Да онната егер тоқтяны тахын баграбын бу холобра битек капсыгыга турорбуттарын әрдә билбетен же олонна төһәм аны долгуту бары петнә син төһө сүгүллү бите. Атын Эннеге кадда харагына йонна. Ох, на пенесл бада. Вот. Пенесл лапына коханнык пара емен. Вот. Атын тренерым я психологический хаяттар настройкалар. Прокопьевич Василий Прокопьевич байды настройкалар. Маннык бән тустуун каджа хаяды. Вот. Да оннан билген эннигер Россия хыла турар. Онна чиста яхны кас болар хетте онга төһөнү юрагыны ол оннан албак тустууну саңаратчы һәм бир интерген айтыр болукта. Түһәр бәппен лаханнык. Хетте 12 хетте 13 яхны. Рабочий яхны. Ала Кисловодская тахаджу да гардык. Хетте 14 хетте 15 почти была жута. То нара шведский стол ему питание лаваши. Шведский киска жартнан лай. Вот. Да, оннан бу кыйгын кемяхан ыккын багараганы нороттар иккалларнагы бастыкы улахан сетихим булла. Жыгар ваккар. Аны курдуга уже үстө киристим. Ага аны кыйгалем. Та жанарбан аныбын. Төрүптөр бар. Ебер бар. Вот. Да, оннан неке стартарга сетихине багарабын кыйны котуну оннан Россияттан бу курдук кыйы котоллак төттөннөр гүтүгөр. Аннуга улахан макта.
Онна таманна эдеркен кескиллак тустук олаттар бу каленнер улахан төхүлгө тыынын биле жаллар. Онна бу олаттар бу тагая сылынан ситен котон тыыллан кабыллан күстерин октарына менен кыйыны хака херигер агалыктак олаттар хылжаллар. Спортчылар оннотто бәбет спортивный карьера бутырден бәбет доргонноктук аттыбыт, журналист карьера тыгыр хүс төгүлүн улуу байбыт, Роман Михайлович Дмитриев төхүлгетен сырдаттыбыт, нороттар иккелларнага төхүлгебитен онноттон бу төхүлгө бар болан беги саңа аттарбыт, сылайы таксан ихеллер, саңа лидердар таккан ихеллер, сака көңүл тустутан никелек, олаттарбыт өссө, улахан кайыларынан өрдөктөр көтөтөктөрө, онна бу түн беги болбут Европа Ю-23 ола бетер сүрбөс тарыгарлы төхүлгетигер Ника Зангаладзылын финаллыкта Какай Павлов беги бу турнир бытыттан канаттанан билеген Россия лидеригер кубулуйда. Оннотон бу Роман Михайлович Дмитриев төхүлгетін үс төгүлләк кыйылага Лев Павлов каятар даганы бүтүн сака херен сәргәсетектак, кыйыктак, котутуктак, онна сака херен доргонноктук Европа төхүлгетигер аттатыктак, онон обутугар кыйыны багары кайын. Оннотон бу энники эреллер бу жаллар сужуялактар еген. Аятмар онна кеметай? Аярган. Аятмай онна Аярган Яковлевтар. Бу Виктор Яковлев бирге төрө браттара курутун. Улахан төхүлгелерге келеннер бу курдук. Улахан төхүлгө кенде кийселлер. Дере! О, када! Два. Ля, до конца. Накат. Делай. До конца. Давай. Есть 2 балла! 4-0. Лидим мыджа. Ага, дара. Овай карды беринер им бала. Стойка. Дара. Төхүлгө бит түмүктен эмин илиге бит тоготтар. Манна самай муңу турка ила бахарсы. Челлендж нету дент. Судьялар нет детли. Дара. Нака. Аярган агаду, аятмарду. Дара? Обай атактата. Брат көмүскенер. О, 2 балла. Счет 2-4, да? Кас-каска болла 4-4, да. Стойка. Свисток бут. Дара, атактахым болла. До конца. Тураган. Бросок. О, дара, ол чөйтеректен көрдөрдө. До конца. Есть 2 балла. 1 балл, да. Свисток был, да. Свистка же не было, эй. Городок Меликта. 1 балл. Счет 5-4. Счет 5-4 вот так. Счет 5-4, да? Адыр бәрді 17-10 болды. Таби ағы бұтына бес yok kada. Челлендж проигран. Оттар. Молодецтар. Оп, дара. Олығы жүгеді бұйсеттата. Ondan laf международный категория уже var. Көрдіреміз. 5 баллов. Оттар. Та молодецтар. Кайыны қотуыны. Оннаттан бу курдук үйрүгө көтүүгө түмүктүүбүт аныгыскы берилерге көрсөкка жери дагаттар. Үһүс төгүлүн сырдаппы көрөктө хибит түмүктенне үрдүк тахымга аста олаттар бу төртүлөр көтүттүлөр. Онна Карачаева Черкес коратыгар олаттар бу кыл көмүс медали Россия дердерин төгүлгөтүттен агылыктара денерине бит. Бу инне 4 жыл субуручу чемпиондар баллара, онан быйыл эме хаятар даганы чемпион коллега дагаттар.